Hello, muntina kanam mi pite hozo se ade tuna hitche video hin veda hozo se kazama la kangai lo now salam ka hin bolina he tone hin GMFDI mona nakitong thil ki bol ade se tupon ta asan ho kampao kamcheng nga pot jing thu chang khat ka hin sei do no men thu chang ka hin hil chen no men he hi chu ep ham itile ga pate men hong pate men amona ga chi inang ga pate men pate chung chang tho he chom cha ka hin sei do no kin na he pate chung chang thu hin sei na di wa hin bible chang munni a hong pan sat diu he bible chang munni a hong pan sat diu te ni dong zoya poi ni pate bolding dan thu hin sei diu he hichi GMFDI mona thu phon ta san ho en ata san lo ho ade se na ho thla cha ho a he lo wa he le ata san lo ho ti je ngo he ten a hin ho now a ko now o chang chi pham ti le ga pate min hong pate min ti che he ala tu ne hin ho thla cha ho hin hi chlai mun ta san lo ga chi a ga pate hel lo ho khun a pate lo ji over ata san lo o ham ai lo le a pate o hitam ti hi ana sei yo he te hi chong ina sei diu he tu hin pate chung chang thu hi ipiti hlagau thu ata hin nam a hlem hin nam ti pate ding dan hi ana sei zo te bible dung zo ya khat na chu 1 John bong li chang khat chang ni chang thum dung zo ya khu ipiti hlagau chu pate i bol diu ham pathian thu hong sei pathian thu pule chu ipiti pate bol ti ham ti a he le thu hin popa thu hong sei pa chu ata hinam a hlem hinam ti he do na dinga chu ama pa ama nu chun Jesu Christa ta san a hong pe ngen a thin a tho do ti ta san a hi le ti cho he hi chi a pate hi chi dung zo ya pate na ebola a hi le GMFDI mun chu thu phun khu thu hin po pa khu accept mo cho he po na accept mo cho he po a ji chu thu a hong po khu Jesu Christa mena honga Jesu Christa mena thu ong se ai lo wa ai le Jesu Christa athi a thodo thu a jang ata sana thu ong phun he hi chi dung zo ya chu adi mo na chom pun he so bete ho hi chai satanin Jesu Christa thodo na athina thodo ti aga sei ding satan ding ai chu ha lo hi la he aji chu satanin zo a het mama he hi chi gala pat Jesu Christa azo ding pa chu ana ki cha pen chu he ya chu athi masang nga pate na Jesu Christa na tu a chu satanin apate hi chu satanin al thep chu ala satanin Jesu Christa ana thep ma chu ipite thep mo pathin le khabu thi mina a thep kin hi chu pathin mina a thep kin hi chu hi chu pg ham ti le satanin hi chu pi ve sa ham ti ale satanin pathin min aga pha din chu ha lo hi le ti chu apho che le ala tu na e ho thep na dinga yong chu Jesu Christa athin a tho de Jesu Christa so pathin he ti aga sei ding chu ha lo hi le thep na ki ti hi ilung ki sungol masa ilung lut lo thele dinga thili thep na o mai he chu ilung cha hongol de te nga ilung cha ahong i mu thla te nga he le thudang dang ki sei zong le thil adang dang na ki sei zong le cha chu mi jing the ta chu ya chu hi chi ilung u su ngol na dinga tu na satan Jesu Christa athil a tho de ti ta san na thu a sei ding chu
halo ta hi chu hi chi e thim ngol naw a hin alai ji ti hi se do no mo ben he isei ma ba wa John for John bungli chang kha chang ni chang thum na dong zo ya chu nu chin khulam ko ma hung ki phong satan thupon hung bor pa ho a hlingin a he a ji chu Jesu Christa a thi a tho de ti ata sam a he to in Bible ni na ana sei kit hoite x bung som le sagi chang som la khat na dung zui za ko ipiti thagau chu patep bol diu ha thagau thu hung po chin po chu ipiti patep e bol diu ha mi ti le Bible pathian le khabu vet angai zena he sol cha Paul Thessalonica achin Thessalonica mi te chu aphathei mama je ki ti chu aphathei be se je chu ama ho hi ata hinawum atham ham ti he do na dingin Paulin ama ho a ve jing ati hello chu ama wang Paulin a sei na chu ama ho chu aphata ta pathian na ko ra phamomong hi wam ti chu phot che na dingin ama in pathian le khabu a khul je ni pathian le khabun a holi ati he chu na ai le patep bowling dan chu thagau thupu ho patep bowling dan chu Bible vetna patep bol kit nga hi chu pathian le khabu in ep eta san diwa acp over ep eta san lo diwa acp over ep izui diwa acp over ep izui lo diwa acp over ti chu Bible patep ngai langa thu hin popa langa thil ki dang bol pa chu ata hinam ti chu Bible na vet lo lai si a namit na kin nep lai si a namit na ki ngai lai si a na kul mai ya pe ha na ki ngai lai si a chu hlep na chu e hlum tai dio hlep na e hla tai dio he ti chu e sei do no me ben he he just doing so bete ho pathian la cha ho pastor reverend evangelist so teng le Bible ta san ata sana Bible ki puisa ho in patep abol lo ham patep abol lo ji wa ata san lo ham patep abol chai pha do wa ata san lo ham kein wa patep ka bol he patep ka bol he a chan a khan chan ka ve thil ki bol ho ka ve vet dingin a thling nai ama wang Bible ka hin patep men Bible ka patep ma a hele GMFDI mona thu ki phone chu a fel tai a ji chu thu phone ama sa video jong ka saitan thu phone ki ti chu tu khanga dinga permit hi talo he thu phone ke pathin kai hong ti chu tu khanga dinga hi thei talo he ama sa Bible cha kha in sei chu na Matthew songa 24-23 acho pathian kai ti chu ta sam ta lo ding he ala GMFDI mona chu pathian a hi na he le tu ni hin challenge khat ka bol no ni na GMFDI mona chu pathian mo mong ha ai le Robert songa chu lu sa lo ba mei bol ai lo le mei thlanga ke la sa a thu sei sa mo halo ham hi cha danga chu tip the lo ham na aung te nga le pakai nang pakai na hi in pathini in kata san ve hezi chon Old Testament lama na mi tia masakana na kila azibang tu ako ni Robert songa hong lut talovin may hlanga hong kila enang na hin thu ni hilvin ti the lo am pathinin mi aman cha kiti hi pathin ama ta hi le hi chi cho bol nai sai lo de sunga lu na pathin mi aman cha de poi mi man cha nai sai lo he hi ji tu ni hin phatia chan gya lo hite so be ha ipiti na patem ham na ngan na he na tha sam si na tha lu hin te ti zong ka sai do no me
ปีhele tu ne a hichilai mona GMFDI mona na ki tong thil ki bol a de se na thu phon pakai me na hung pa ke pakai ka hi hung ti pa ke ati a ko na chu fear e na ke chu azau sa lo ti na hi e chon pate cha in ya wa tin kholu hi ten pathian thu in ki thabul phu hi te GMFDI mona thu ki phong na ke tong ade se la thu ki phong khu pathian o ai poi ai hliam pau satan ai bo ve ti hi isei do no ma ve chule ngai lut ta le za ta ho la cha ho pastor reverend na ho phal na lova evangelist in na ki mo to theilo hi hezi chun na ho jong phate chan ki a ven ahi dan dana iti deu ham ke vai po na do la chun pastor reverend in ahon na lo mo na ki lu theilo hi ta ho bong ki mo lu theilo hi ta zin tu ni in na kyal ngoi chin na mun cho phate chan ve in hlep na mi iza lu na he tam phate in khul hi te adi poi ti a lekha a iso wa chu ikichai sa di wa hi poi adi lo na ise o ma hi adi lo na thu chang chu ishe do wa ise do tiang wa hi le mi in hi cha chu o ati the hi adi poi ti a lekha khana i mo so zinga i mo nga azeng wa hi le thungai ngai jing a phone na thu ve jing thilki dang ki bol ki ve jing ho chu ideal khet na thu da du ham tu na ekise pi normal ekiti be normal chu na ho bu na kyal ngoi chin na mona thagaw khat amana a hi le ven ama tha pa jong thimo chang nan ti nang jong thimo e ho jong thimo e chan di o he hezi chun phate chain adi lo na thu se yu hi te ho bung sunga se yu hi te simina la pi the ham e pham khat bo pi the ham aji chu hi chi thu hin chi thu phun thu hin nasata ho bung asu ke ta so bi ki ka jong asu ke ta a boy lo wa igyal na allah hi boy hung thip nan ti a enga je hi boy he a hung thim theina de nga chu mo po na so right ki bol nga hi chu tu a hung thip ne ta se hi evin se da la hung thip ne ta ti a nga ho tha cha chu ga amu nom lo hin te ka ti hung thip nan ti a hung thip na ding sa hi jong hi cha chu chan nei nga hi chu la na hung thip tho ding hi ji en kin jong hi cha hin sein ka ting chan nei in ka ti a pan la nga a di lo na chu sei nga hi kinil people tin ho seo hi ti na poi mu chin kholam ai la mini GMFDI ministry chu ti chon pakai me na ikiti hi ve ho tha cha ho ka za lo na le ka noi se na ka se poi i mo po na alit wal je na ka se he bo ve cho te la dang ke se ho so pate boarding dan thu chini a hin se uven khana chu vet tho a chan a thu hil krista thu hil te ke to henam krista athil a tho de eti ta san mi henam ti a ngaya vet ding chu hi chi chu John bongli chang kha chani chang thum dong ju ya hin se yo hi em chu le anin a chu bible pathil le khabu ve na thung sei pa thung sei nun athu sei athil bol ho chu apha henam adi henam ti bible a pate bangai je ti hin sei na wa sei hiam le ngai da motin I sei kha ho pathenen e bon cha ba ding pathe e bu pi taw hen ka ki pa e